Papa, ndaka obi ado. Ada nyuma nso no, ya bebre papa this time. Biti ni kwa onye mi gano ka njamu kwa na biti na che onuma opeta ocho. Papa, imenta igana kwa nyina yawo. Bisi gana ha. Bida epia manu ta se ke bi etima ka mu ko ya ka be mu de. Papa. Bisi ya asa mu nyina da bisi ani po nyina da wo. Obi obi to nyim se sika kan. Obi sika ni o ma di. Bisi na so ja no ni sika na o di eje no. Ina se ma to no. Papa mam se dia. Okay. Kwajo space no am so he kra wa nwi na wa twa so. Hello. Yeah. We dey fit any was like. Yeah, Piero yentie we be men na. Chiamu pa. Ya Joshua. Na enede de bia di ba na enede de odi abandi e che de bia. Ata anyu we je wa bo na ma maska yimri ma nka de bia ka me pese ka bo ni ya san ma ta shoe. Eyanyu bia da ma ko ma fe mi papa bi se nipa. Who nipa ni mi. Ano kwasem. Another thing how you papa di receipt. So nipa nipa bonifo. The one when you pay here, nipa na ye usana o money be you do aso. When you hear for politicians for an example. Who be that be politicians nipa e president for Kenya I don't know. Ya bo money we are saying nipa na no mo fa. E ma mu nya mo fa ko mo fa nipa. No, okay, Madam for Maswa, ne papa ne Mr. Hagen, Aqua Hagan, when you're the baby, when you're fan currency ye. Was standing assemblyman or Asantima Powaka say, Nipper to do papa ye, ye boba, but I could see say, or for us in the panel count. Asem. Hello, my Joe Sue Burma, baby, I'm free with thee. Yentie we mame. Oh. Mame jina ye kakrai. Etu se me ya modia pe ya mama ta holo na. Me kai be bi o fa me. Ya dia no ne ye juma me de makoma nyina akoma la no. Enu se bia samba me ne be ma ne ntema. La le beka bi amami. Lo kura no wakama me. La pla le kama me. Se no ko be ma no ko ba no. La ni me na ni kwa sa de be woni le. Idia dia. Awo ka cha bla na si show wa pe. Bana la ni na wona be ma ni. Sana bla ni ya no ne be ma ni. Mabuto temi am meni ata hono pa edamase buto temi de bi odeba na me islam onka hono pa moye. Okay. Hello. Hello, good evening. My Joshua Burbemen na baby free wudin. Me cha ne a telephone ina. Some of the yeah, I'm a dynamic no. Nimbi bia o ya o ko fa sama aduma ko nya me cheno so je ne na ya o bo nyum no ne ye tam no sama o kana na kure o bi mi an kasa nye se ne nche ne me baka o ni ko no ni mi to letro American letter no ma no an kasa me da ne ba ana o di ko abirichi ise obadam chembe 1 month minimum wa na nyakopon to super guso wose nyame adawro ma wajai enubone nom oye nyame adwuma obi betie bia wose wono so wajai enu ntirimo na baso pa nyakopon ahyeda eye nyipa ewonimu ye be invite de wo bekwa a wajai no dana obeba no mama nji so beba afidi no so ebeye de ha be se enubone ese Ghana dese enya asem ketua kora asem asem pa. Hello wahiri ya fo frɛ no enyina emfa ensia urade nyagobo
Nyagopo enam adom so eye nsenkyerani o. Obi ba ye no obetie bi David ma bantem do obi ayefi mu mbra ne ntu kwa na ma bantem sa babe nya botre oh o se mutimi delay kakra ta say nana babe mama yempe baby ntura na yenom kakra ne yemfa delay ya kwantuo no Mama losing the rabbit to the blood losing the rabbit and Bemansa. Losing the rabbits and Memansa. Bama, Brayansu Memansa. Numinansem, one time many power when you feeling watch it, and says up in front of FDA, Aji, good in Graffiatum. And say Osei Yaw. Area Yamashafo any LTF nyina akwaba eba Sompa 93.1 Sompa TV no edi atwago we ye Sompa Asem Mpe Nipa di oba na nya atrase eno ani minwa bai atwetwen komo na ye bre no ye 22 cases ni bi sheda ene na yes aba na asem so e asem o se na sini a wo ma me de wakosuku wo ye wadwuma ajupe e de be kwati kwa adwuma na apeso ofaso ye bi edie be na akwa akosie akoye nimguase o ma me mo akwaba Ja oba pa enwa na odi de sei bedide enne so so bedide wo hawo no amane be na ade beda Oforisuo Aboagye se menkomo a ebacho me hawo nyina medical kire atiefo ro bibia wo tie Sompa kase nyame hye obi bia na me hawo me de ba ha ne se obi asisi me ajiska enya media on peso obetwia eno nti na ma me de beda mo se momoa me na me ntimi ngi misika no ebu nkomo nyina ne sei pa je mo nkomo ni nyina ne se girl bi abaye nurse ni girl ye friend no sei Kate from Aboaten ye si ameno kase wo fan pa cho wo adwoso kwan no so
Kate Frema Boating. Frema Boating. Pachai. I was your nurse ni. Pachai. I will call us pretty quiet juma. Pachai nurse ni by Minim Hospital corner. Kate Frema Boating. Pachai. No KNTO. Nam Pachai ya join ya take WhatsApp group nurses full group be and health workers group. I Gigi scanner say wiki or 2 Mpe Nipa baako. Nti am koye baby am ye adwuma no koye adwuma no. Ena crofobia by omo national service. Ti omo ye wie no omo so omo probiam na ye clearance ni posting. Ena na meso minim guy bi no ye bi. Ti oye na dada wanye da nti achi no the amount ni bi be kan no mo ka so omo ntimi nye. Nti me gi scanner kam de komo mo na me ka che omo say nurse ni bi oye group nim. Wa na di adanse. Me pa chan. Say what the abetu group na mbusa lady one nurse ni bi o say ai ne de no eye wo ya emfeli na mbo mama no so mbeye ana mo se me first scan no e ma wo mo enkoma no nti me de scan koma me de send Kate no Kate die Kate from Aboating ana ka sa cha 2 months ade ni be ye clearance ni posting ni beba but omo hwe ni mu ana ema ana mo so omo nya biem enti omo hia omo sika ana me fra Kate say omo so omo hia omo sika wo say why ade na wie ade no computer na peki nti untimi emfe scan mo back and I'm so okay say almost so demand do musika so mo pe me so minister bi am de mo nte wo say o sa do musika mo back ti me kan ya no say apeke wi nti one day bi me koye adwuma me koye apem for mu gu otwe me koye police for abegina machi say omo hia me police station adan ya omo ba me report say me ma jo musika say me ye posting na me discan na me say nya no kre minjis ke bia omo ya we omo ne girl no kra kasai say scan me dia na say me just send a girl no na me obi sika kra de me mindi nti minji sika bia yenkom no ase yakọ mo se chinchina age se ene me mo bi be ebeye bill mamia ebebele me okay Asem o edu ba bia papa yo na adam bone ai na wo hwe se oye na dwuma ko hwe apemfo se aposifo beche ne ko yi na se wo koje awo a na nipa krofa ho ewu hwere ne nkwa keye hwanya Asem o 21st clinic is sciatica expert for yanko 21st clinic wate na sa sciatica no 21st clinic ene tumi etu ase wo de bibiduru so ene tumi etutu sciatica yade no ase no for sa sciatica na yintimu yade o ya pa o na eso sisia nya honko a ene bedo korowo eso sisia na afa usiremu ho no wona kokomu afa wonantu akosi unase yayi papa orofo 21st clinic kwani tumi etu ase na 21st clinic kura ba enu mi ehu se yade bi friend sciatica enam ne hwehwemu oyeye abibiduro no de account na sciatica yade no atimi atu na afiri so na anya sciatica yade nko a yade bibire biada 21st clinic ebedomo no de abibiduro atu ase o mfidie anya Asem ketwa wode hwehwe dwonso ani mugya mu orofo ko ne enko chekere wonsa pressure ne kostro ni nyina no sciatica omubeye ade amawo orofo massage ne so adwuma enya Asem ketwa ni sayo 15 branches na yewo ewo Ghana member ye de edombo Ghana for etuom yade ase enkanka ene sciatica no Kumasi ehwa overseas yo adabraka ha na behu 21st clinic here one Sompa TV Sompa FM na wabrusa akuru mu obo ase cancer quarters call junction ubehu won ewo ho Dome market ewo nkran ubehu 21st clinic sunwane kwanza tachima so saa ubehu 21st clinic ewo ho 0540311311 0540311311 or for yenko na yenko pe Father Martins eba Mr. Nibi enom eno eni Roman Father Druno or for edro we anu nam anu hye tatahwepa na eduru ba bia timu se wona asiri nyina atatai wona asiri tata sa na eduru ba bia na kidney no enfomso ya ba ho Father Martins eba Mr. Roman Father Druno na me kan fonam dia ma enyojo ya die stroke aka wato dem abu watofom or for ntimi so de watoba ha aise kontomira habanya dia kaja no na no enanom Roman Father Druno bia ebetumi ama wapeja no asore enante honam ya no honam nyina no aye mere ade amawo orofo Faramatis heba mesha enso ebetumi abo akwa bi so na ahotumi ato pressure na no de ne pa say ye low say ye high diabetes so high adwene yade akwankro biada yenkope Faramatis heba mesha ne bi Roman Father Druno yemu bobi yentwitwa bi na yade etumi enten kofom
baby a ton to know or my gun number be biada 0247 919 122 0247 919 122 Father Martins Eba Mesha and I make come for nam the amount Norwegian Studios will call or for Norwegian Studios say upon to honor abedin to no ene na watch that the new year in ada monfa adwuma ne mere wo wate na obumfidia camera ano odrepa se ye twamfonyini ana se ye video wa odofo Norwegian Studios na make come for nam the amount odofo yenka ehunu se abra asante hema ko ekura no Norwegian Studios adwuma bebo no manhia no na nya asem keto akura odofo Ghanaian film na person shoot a Norwegian Studios yenka for na yemfa amount na ye kan kaidum photo any video wa Norwegian Studios apem na wutimi se eda so mono rofo obi o wa wutwa mfonyini no eta so keto bia na atu abom enye Norwegian Studios wa rofo yenko malama ba senkran first kokro street ni so pe ho na abehu won yembuku wo mo na yefo ko na watwede de ne ayuyo no ebebo yi papa 0574 715 778 0574 715 Norwegian Studios na me kamfo na me dia ma a enya asem keto akra Tago Heba Mixture and Capsules and me kamfo na me dia ma no Tago Heba Mixture and Capsules and me kamfo na me dia ma wodofo be ma unkaja e wo mpam ade ne betumi asori pa na ye dendenden a ni wuramu na agi 3 pa dia Tago Heba Mixture and Capsules and me kamfo na me dia ma waten kan wo from a low libido e wo from pa wodofo so you ba so ye bema Tago no bobo bi netwitwa bi ebetimi aboa baba pa na infections ne so how pa e ka infections na kasa aboa abu hu oba ju be bia enwoma koyi wase ho nyoma nyiu bema ne no ko ba ko a wo mfiri ubiem na wabuza ho se ye de ya infections bia baba ba gi ase wa aboso orofo Tago Heba Mixture capsule so bi wi akira kwai ba bi eton do tu nuru biada ubenya bi ato 0243 228 296 0243228296 Tago Heba Mixture and Capsules and I make camfo na mediama ma me yenti o eto ma police for be che wo no ancho enti ye call police station na police for ne free lady no say na esi na ogitum say no kre ba o my ade no ebeba enti onu ntimi first scan nye de ema o mo sese na police for say hi o mo ka che o mo so on de bronya edura mo ton amo akoko nti ontime ma ho no so ontime enye scan ma yen ti na o say me be fie na mo guarantee bill na me buy nti me buy no na number 10,000 da account ti buy na ade no so ye 34,340 million ti me buy na me yi 10,000 on account ene ye pay busia so na di kotwe bi e free honom na de car ni twa na kakra nti one family still no insist no person de beba na mai bi adwuma o kesbe me sheda ene ne kasa ya na osimi njai ma no ne kasa ya ye dede na obetwa eskimu bi e wo ha no sa atwa bi nti sika no kro ma ne ye basa o ma ne ye basa ma hu sika no so je se watua ma na kasa yi akasa 500 o say me kwakan o ka cha me say de aka ne de wontwia adenti wodi mama bi na man no ohun no man no so wontwia nti ono so ntwia because sika ni no ho ntonya de obetwia na za keti ho anwan no wonim se aboa no emia pa no na apa no so mia saase samafo yire udawa onu keti no na abeko na wonim nyansa se papa ro diskan ma no so beda aneka aha me ka chen se it was wontwia oso ontwia skan ko di no say me fan say 2 years machina de aka no twia ne kakra no yes kan basa na we ndi oso wontwia kamedie me hu kura de keka de ke dantete so anya basa eye kasade na aka se mintwia de a na eye akofa se fofora ba ade a disika ne ko na wantumi a achieve na adenti na oso wontwia oso wontwia ba bia mpe bia me fa ne nko tina oba ha achai kama koma to ye mwate osi ya friend say Kate Frema Boatin achai okay kokosachi ya frɛ kokosachi wa homa no so no nene ababa wa no hedi nkomo na yenti ababa wa na sempotia wo kan ye na se osasisi su bi mu a ma me de ko minim ko ya ye de ne befa so se ya kanu yiribi na wo se on tiase a jiraba no beba na eba ene be kwa ya se foforo
yɛmfrɛ kokosachi na yɛne no antwetwe komo emfa ababa wo ya semi ho na me de mewra ho se nurse nipa rubapa sa na rubaba kasa sana ababa wa kate no nurse nipa sa na kasa wo ni mfonyini wo ka tro am se mfonyini no am fa nto so sana ye kasa e ka de dantete so enu tino sa akwa akoye ka eti colleague friend so ye head to kasa mama wadawro ma yenhwe ne sort to am out anya se bekwa akofa ni guase aba bekwa akoye nsempi then you move from there na so timi bie wo se aduasa kase mintua sika no kwa no mpeso obetue ni nyina wo ya asem no mpeso obetue nti I say ye preso na bi wonim ho asem wo mo producers no mo na ye ho adwuma enkwata bi sa trase trase na ye hwe kwan ya ye befa so ya asem semintua de mente ase se ka semintua mente sa kasa na se de be na o se amani ntua eno na me pese ka mi hu ni ehu anamo ibetu di afa ho okay kwanta bi sa akwa aba mejo so Oforisuo atachi bibia boko di Ewade adom bibia boko na so adom ni hira ya Christmas semi anu odene na amofra baba wa ne kosi sei yo Oforisuo ansa na meko baba o yasem so ma me fa ye number ntudwa wona onwo ohawo ne amanemu na opase ujoba ne konne koma no onfa da Sompa Asem Mpe Nipa na ye be kon okon no amano ye number ne 0509 0509 43 84 0509 43 84 yo senior me da ase em say ababa di asem ebeda Asem Mpe Nipa fo no eye menu yakokwasachi wonne di asem na chi kase pa na npiti ase ne de ababa ne ye no se eka no ontua se de menu aba no eka no suwontua ada ya woni reason bia se ne o kan se papa no onhu papa no ne ade nti won ontua sika no enti no kra ne nyame anu ni kokwasachi ko so a pusu no an ko so an edi nkomo afi de obaje atomo an se sika no obetua sika no sanse ni abade asan abade Sompa Asem Mpe Nipa ne de yenu de won kwa kwa fa so obaje sika no ama ababa ne nti no wate ase se sika no obetua no obetua ne nti no ene ya no waseni sika no 5 minutes this ababa se enya dance se 5 million aba se so obetua se asem no de no bigino so ontua ba se de waje atomo se obetua nti en fa we no enye adanse se sika no obetua sika no e de ama ababa no sana akosi ene ma mo fa ne picture ne to so se watumi asua nyansa sa pepe pesinya wasua nyansa de bedi de kan na ka akosi ena sa na mo de beto aso dia keni bedi no sa wase de waje atum se sika no obetua nti wade 500 abeto ase se enye adanse se ekane de wasum eno na ese fi wachina iko no ebefo no so nti ma akwa no a ne o man plan na obetua sika na de ma enu aba na offers no obuza sanity na ye ento ye sare pepe medas sinia Panama best interest. I tia. Na so me ntua de yen kan bi Ghana ha. So ma we mo hye. Na okay, amuna samwa. Oh ya bedash na producers nso ya damase se ene. Anu akesi ba ye no em se ye tuhye ba bi se ye hwe. Ya na edru me bi ne se asemba sa na etuhye da na ye penipa no wadwen e wo trim. Se ya adwen papa. Se enya adwen papa. Nti nshanka urade se yenwa ba no so kan sa akra na yen enim na okan ye ne de wase bibia kire yen nti asemwe no so okoyire ni bebebe a we ka se oho wa se sebe ukuna wu ana yire wu na wusu ne pata wa wuntie afi obi abrew oho nyonkwa na ukuna wu aha nti se wadwo ano emom sika mo se akatete sika ne 60 million 65 million nti uze wa be 5 for front aka 6000 meboa okay ya besre ye nua no ya o yenhua de bi kakama ye nua no ma omutie yen ene obi aye bi saa ana obi de obi kasa the word mean tua wan kasa sese no ma bi o wadwim wakomam sa de amedi mi nwan mako school ya wo mi fie tete mi fie enti e betima koba se daachi bia me so mi nwa bi so obi de saa de ni bi di na metima ka ho asem because who can dey ati na dey be ebusa say we na wo dey won ni obi no we ni so busa say na wo
ndo kwa na so obi ne obi ku ntoko a ya onti na duabɔ ho edumre bi aduabɔ wa wo boye no esan san ho bekum because ade a wo kɔbɔ ho dua no why obi bi ɔde akyɛw nti nsuo chance di asɛm ti sɛ kɔba ne sɛ obi sɛ mabɔ dua no me boye no enkum nipa no dabi sunsun masɛm no mudi nsɛm enti edumre bi a yɛnhwɛ yɛnwa bai ɛno a yɛka na sɛm de wada baabi but sika bia yaw wodi obi ka wo betua bi ne wagye atum sɛ wodi nipa kro ka anokwasɛm munte sa asɛm oye pa dumre bia nipa no akodu dia di bia ne nipa twe patapa ɛna di wuo ba no enye obi a na sɔre obodua wo ya wasɛm bi wo ho a edi duabɔ because mami saa sika de ba ko fa lawyer e be ko court no saa time sika no nye obi a na benya court kura nye obi a na sesi e wo pe enti ya na ye ne enwanum bi kasa ya o muntie kakra wo de anim sa mpa mu de mumu ye kura yate ye pene saa mu de muncha mu fie ni di yatem ye pe emo ye de ye kanya nsasama kiro so de e be ya wungu ana obi mfa ha life e me se wo so wo maame no papa bre e de wa kosuku etu ba trauma ma se bibi enoma ketua bi a ye pese ye ka chewi se be ayu afiri ase because minimo obi a wagye ato wo se jai mi ankasa me mepe osika ma ana metua wo ka sa sika me gye afiri nipa no ni emu sa so ko hu ne hefa no wagye wo da transi wo woni ebe de no wagye okokun no edi enua no mo se fa nzai ketfrema boaten wadaroma obi nko kankyere no yes ni so akosuku wo maame no papa bre ho menye saa no ma no okura ni kwasa asem ekwanka ye passe maka de ma ni kwasa nka ma ni duru asa wo ya wuraba ana wo gi sika so akoma wo bi a saa de ni hwe ni yie sa wo gi sika akoma wo bi a se nipa ne ba eduru me bi wo a ye nyina ye nko koka wasem ukoka ne se wanka se to wasum se ade a waka na bebo wa ne watua osika ma no enkoso sika bim so nya koso mu di ayaw ekwa bi so no wakomete ho fine ukura de sika no hu se enoma bi na ade ebuafo aso watua bi na fe de ne patapa ene yenua keti ebeka se ontua na sa nipa ne pa yenko no nya ne kwa so no wasaranda ebe srewo enye sa de we enyo no nko asem na ye ka nipa bi titifie empatamu ne efie bi mu ene bro ye patapa emu memma kura na meka mintua papa me kokot da bi o nyo na be chi obi van kokot eti ye be sre so waka ne sa wo china producers mfre no sika no ebi a 55 ne de kwa bi so no ye be ka se wo se sika no ompe sika puduo no fa mete so ye ne be ye sa adwen no na mu 55 ne de esa wo se sika na moa na onhwe no ma bi ye na on se samra from na oma obi emfa ne ha life e me se ni so no okay enti ababa wa kit we de wa asem a yesre wa said de what see ede ose ayoyo na waja ka tato se wo de 500 kura be aba me hu se ubetua no for se yoyo the nation sanke ya mi sha no ya na de ka utia no ni ka bia so de ka se no ni ni ma so ha ro ni ma ka ni ya wo nya na e ba ye ni en sha no ya ta no dia wo ni kuna ya ya wa kunya so ma cho makaka se ya sama na na no mo fre na no ka cho ni na be ka me na se ni na ku na me da ku ba mu cho ni itu dia ni wo ku za am da ni se a ye na nke yi ba so be ya tu na ni ba se be kan yo ni ndu tu ye bi bi se ya ya se wo cho jam bo wo jam sa mo de be ba na ko da ye wo si su bi ya se be no how ka me be si ni ya ifi wa mi no bi ye ni ya se ba na sa de bi ka so wo ma su bi ba mama awe bi se wo ye kristo fo ko ko tre ni mo a se ni open to manya na mo no amba kwa mba so be sa wo ko bi ku tu so ya nya de ya wo ku ni na mu ye ni ja kwa ni ye ko be yo kwase ya utie verse bi ya ewo wo open to manya no amba kwa mba so ti sa ko bi yo ku tu so ya enya wo dia so ugu na mu ye no u ja kwa ni ye u ye ko kwase ya ye ga so bi ebu ni na mu ye no fi ese se u die no unti ni ko ka ja ko sa se so ti be pa cho so wa what make you won the atom per you go into over the ya ye srew ade pa area ma se o ma uska na mu fa ye woni so ade mu se o du obi ka ye de du ase ado du se ka te ku kura wo se no na ko ye wo ye sabe tuma bo a ho aso wo bi wo ntam na no so bo a me show to me ntua e ba de mo ade kura na ha no na di ba be bi ni
obi wani here yen na ya wodi obi ka wantia and if akro no so say e rade bone nipa na so oboa no e no waye no bone sai do ma hom pagya da ya be bia so ma na ekwe ye to me bia ni obi ade de neka obi ade edi na chi no ukode neka ho from e be fa ho uti bete ye be sire ni aba so akasa ade a ye dia to bi si ya de ye won hwe no otu na mo say ye sepata no kan se ska na nipa akro no say we si de ba ana no oba try say be kosa ko ye bu pemi no bu bomi enza won ti ba mo bere bia ko ba za no aha e to ore no ni na afra so wa kan se ndi ye so ye kan se na ko tra so na a ma ne ye tena so ke na do bi ko ma ko si a na ni ti dia che ma se da ya so me nua Kate Frimpong me nua ba preko pere no mesre no se oye wuraba madam Funes ni bi no de Kate oteso ame no ye dwuma ma ponten mesre no pa se onini hu ni woye wuraba profession me pe wo mo asempa ye nurse fo sans wo mo na gini pankwa mesre no pa onwuni hu ani mu ase wo hwe so be yo ba bia no betumi ayefe edin no nti mesre no a wo manim guase mansa nti no ekwa bi so kra no said wo kachi producers say the 500 be show up kire so obetua no o fa se enye oyo na nyitia asem ni kwa se ke beduru bia beduri nti oba packet mesre wa tua na me kura me mfere na maninwo titia otua hye wani monya so ni o de mama ni kura mu cause na wo ye patapa se ontua kana me so me de patapa de ni fonyi ni beto so na matoto bomb no de amano mimi ogidie so obetua mimi ogidie so obetua be bia beduru no anya sa we de mabufu no ba enye papa ma me kwa akoma to ye mwate Kate obetua akawate be bia ba beduru no wonu ahunu se abampaninim obetua why Helena Fokuo Madam Helena Fokuo oye weka ewa ha na wahwere ne papa ya Helena Fokuo saa ema mienu na anwumere ya mo ye adwuma wa ha no tenten wowum no ode Helena Fokuo ne papa afrim ya na ode Jonas Fokuo ameyawo na 6 March ifiada na ne memre da so 7th March ya ye na yi kama ewa troni eno nti no esanse owu ye nkugya nti no baakofo ru drugu baakofo nsanso nyame ani kataw eno nti Helena Fokuo se ejamfo menemwa no nkokora ne papa echi sompafo nyina ebekọ ne akugya na ama na ye fe sanse eka na ntina na aka to ye ne na ye adwuma wa ha eno nti Helena Fokuo sister pepe wani wanu shu wate what ye hwa ha ya hwafo so ayo madwe so bekọ akugya no ama na ye fe na memfa kwanya wi so na menchia alibo onene na ye adwuma yenchia no oba tuntum bi no alibo yakwa anim we asompa Asem Mpe Nipa yenya power we ento producer yenko ye fafa ba ko ne behim na ye moye no nso so na yenkonko anim ewiase asetra ni mu abrabonda bia meka se ade a ehupa wo wiase se obi beka acho se wada nanso onan egu abonten eno eya asem foforo enya asem keto akora na producer no we eya asem o asem kesi o ye ya bakwai ya ba ne be kro ne fe no abakos ma me pia brani mu kakra wate ye de ba santini ba se ne krokro ne sitie no oba pa me mo akwaba yeja empom te sei erade adom na udin de sei na afri hin ne baaye pacho me de ma me du fie manka santini ba ufri hin me fri bo ho ye pacho se do krokro sitie no de ka nsem foforo kra ka me nyinni ma me wakosa no se ya wo se Sompa Asem Mpe Nipa ubedwa ato aye me pacho me ba ene yare o yare ne he
Minim ya report ya ehano. Wadi mfie sen. Afi na oko 5 years. Oh, wana yasa ni akwada. Abamu ya ne namba yi. Bachan. Oh. Na wa yankaso yare awunhu o. Die na hano poten. Minim die hano pote ba me de na kokonfa no chia kwa omuno kra na omu nheda entine me biase. Mananti bebre nso. Mananti pa. Na wonante ye okoye sesai. Ade na ankasa obi antimi nkyere na de ban. Ne starting ne de ye ne se onya 8 months no. Wodi ni siwa no wam nato. Na wam nato. Ne kola abrim. Enti mituwa na mo ane no ete koe. E ohwa na ne niema bi asesa. Na ade foforo na aba. Sesai. Se ne tebia na owo mu no e wo ma na asesa ya ade foforo. Ye unhu se de na de ban. Tu nse de nhu ni yie. Onye sound sa. Ba otumi ni di nkomo. Ne yesresre nkakra. Otumi kasa. Kasa na so ma. Kasa ne. Ba so osu eba. Eba. Obekasa. Eni oye deda senye mankasa onkasa ya unhu se onkasa. Obekasa. So otumi na nteka ma. Pa. But ni sunu na unhu ni yie. Obe dede sa desa. Be dede sa just about 12. Anajo 12. Ansa na wada. Be dede sa be ba kakre. Dede ne de. Ne nkura abremu ni nyina. E wo ma etiko. E wo ma na aba. Sa na ne de ne. Oh. Mananti bia. Wonante ko kan he. Baby bebre. Kwadusifu ho. Edins debi na me na masofofo so. Ayo. Ti nsu na boro no ne woye no ada. Kwa obia ne de oka. Mami nsesere, mam du fi nsesere wate. Mani brisem. Mani brisem. Mani abrepa. Wo se mani mkura asesa. Mani brisem. Cause oya obeye crutch ni. Empempi no nipa oya defo se no. Ena sunsum ha na adwene. Etusi dede no ofiti dede na se a. Se bia sabre ye wa obeye dede san. Oye dede. Dise mi dum dem obibia na hoye di enokra ne still odaso. Eye ne nkakra nti. E o ma na wa. Na wo susu se o start sa dede no a. Ya na eye sunsu bi na abehye ni mu. Ana se wono an wo ye ne ho sa. Eno die. Mintumi hu. Odi mfi se. Ba ne ni ye bi wo ho a, esenye ne pe. Asi bibia wura no. Aha, na oye eniema bia. Odi mfi se no start ye dede no. Dede ne de wonya 2 years. Ne wo ma na akoda kakra. Wo ma na edu ba bi etumi ma ne yesein. Sein ne de onye ne sa. Dede no a. Dede na. Dede na. Achiro. Ani ese ni obo trumpet we. Tina na me dede na. Nyame beye wate. Nyame beye. Ye wadifu akese wo show we so. Obekun aje wate. Ne ho beto no. Ekoba ne sa no a ukunu wo ho. Pachan. Na afro na koda na ne ye no. Debi. Mo mane ha no. Debi. Ye nyina na ye nante epese. Medical ka chiro se akwara no yo defo. Nti na ama na bas. So so firi bo ho a. Na ekuru so firi he. Efenso. Fenso. Pachan. Fenso di anwampam gi ne asem bia. The same Kwansan road. Ka wakoma to ye wate. Pachan. Bibia be fine. Yes wo ye dede wo akire ho. Eti se one nam awia kura no na dede ni ba otimi je ni dede no e wo kwa ho. Sa de onye se ye nante a onye ye tenase a ana awia nyina ba ana ba na dwonko a. Enya na dwonko awia nyina me wo adwuma mu nyina kra e ba. Wan kasa no wa honim no ususu se ye de yi. Pacho ho ne de yen fancy.
Oh, Debbie, adwuma na me yo. Me kura me nim de mabuza wo. Adwuma na ye no. What am I say? Me say wan kasa ususu say wo wa honim no de be pote na ya akoda no. Mpacho me gidi se manfa anwo no. Wan fa anwo no. Obefa na saasi so. Mpacho. Nipa da seni na asesa no. Sana me gidi. Na wonyem wa no no maduru bia. Pacho debi. Oba odi kan ana. Ai. Wa no maduru bia se bi kura na opeso mfiri hon koma ho to. Oh debi. O je wa so ma na ba ne baby. Uyo bi ata akasa tia mpanifo ana. Debi. Wo de yanka no kura na asam no poma sibire na me pa ma wo. Pacho ai. Wakasa tia mpanifo pen. Debi. Uye din. Mempe kasa. Oh. Mempe kasa. Your friend said you can because baby I can maybe boost a question they would anu yi no be ne den pa. No okay. Ye munya mempa ye wate. Enye me na meye. Na ye direct so a nya me beye. Won ware ye no na wo penamfo sem. Na wo pentokwa na. Oh Debbie, minim obi a me ne nako. Uni obi ani asem. Pacho Debbie. Ka wakoma to yi. Why? You be a bear fine. Omuno ye transe. Asem we die anu ye net wodofo dotiye ebekoso na dotiye no ebefiti ase brada third match na ebedampem Wednesday 4th match na yakopeno kwabia enya asem ketwa 5th match na enye obi bia se nana ade eni eje otosu mienu adomanya hene wamase nana efra ne tuma ne tintimu da sebutu ama yefunu kotompan funtum paka tachie no wadane agya eno ntino dotiye no ebekoso we efri nana kwame aduna ono eye achiame hene ewo wamase nana and I say, you must have the way. The nation's anchor. Well, our crown theatre, moody. I'm what to be a child. See about Cookra from no was only home. From a soon. I would have the soundtrack and I were actually Pinam TV. Never turn. Well, yes, I say, yes, who soon. Because the diagram. Well, you did it. Okay. Okay. Cobas are none one 22. Our banana, you be more than 12 o'clock. So also could I bet you. I'm going to say, yes, I so they're working. Ono ye ni dede na ono. What is the one do I na de on suma o. Okay. Okay. Me ka se bia esun wo mu. Okay. Ndi yaw kakra bi ne be kan fa asem e hu se 1 ka median ka madwen kire a ka ye mane mra Monday nso so. Na court na mahwehwe mu ma ne se. E obi na ye ya na se omo anti no. So hunu so bi na ye dia den na de ifo ni bi betimi aboa na chese juoda no yes ba ye nyame na de ne ba sa de a ende ye na mdi kan hye ni nkura wa bonten won se obi awo ne betimi kasa kama na enso ne twere ka ne ho a onya no bi ye obi awo ne ba kasa nso na no mensi oti fom ne oti ani nyame ye wado no nya be ma kama fe se ye dede ni ade ye ka ho na se ye mumu a menyin ni ye se eyade a wokoma na bu no kuna bam e wa abrabo ni asetinam obedima be ni pakase ade ne monyam hye be bere fie no wote awe na abrofo ye ade no wode ne be ye ade ni ndiase a wubusa na sema no wo yi ano boza adane bibiye ho eja ye kuro bia ye firi mu no ye nim ni ye ni penti no hunu ni pe hunu mfaso bia won so etu wo de ende se awurade mpo na boss a obi a wotie bia empene so e ba ne sa omunyina mu no de we ne ye efiri se kan wontimi nka batu hunu ne ye ne na yinya hunu wi a na setena be de biko ye ndi patren ne kama ugina ona hu abrante na hu se efe no akekere hu re no asre Kristo se mo onnom wo se biem sebe sika fam ni ade no bebre to no anga se hunu mobo na afo mo mbeba de e wo hwe no onye omo kama but omo ba na yi onipa da se ni oba wo no e na so ndi okura ba yiye sebe na ade wa na osunsum che nipa bia wo wiase won na aye wo sa ade a eni Asem Mpe Nipa me gino ma na ma hye wo bo se yenso ye won nkofo a Kristo na abo om de tumi ni anwode agya wo woni nim ha banura om betima yi sa ade afri so kra mo nya wasomdie na ya na ye me Asem Mpe na startia
ye de be chinchini ba bia mamu aye dena ansa ne ahwe Asem Mpe Nipa fo na ya na ye medena se Asem Mpe Nipa na da santema mu na ye Sompa ha na ye no se de atitirifo bi gu akire emu asofo emu adunzifo ye ni won so mbetima ya ade asomasi a obi timi wuse mi kidney obi timi wuse me bankasa obi timi wuse mi kuna dia ame wo ho no ya mente o mase na enso banyini se ya na didi kwan enwa de tomre bi wa abrabo mu a muzuzu ha mo ni pi na muntu na mo mra na mo hunu ne Kristo befa yen ye tete he ya obeto yesi so aye de amade mame mo akoma ntowiyam minim se dadwo da se banyifo so mu a wa obeti asem de na afi wo hunu bi ade ni gya no ye free afi omfo adwene nka biem se me free se me kai se enemy susu se na said ye ne han ne asofo bi ka kire obi kwese san no said ye be ka kire wo no ukọ ba bia na se nipa no o wa ni at the same thing no be repeat wan hwe o ye wie kura be ka sampa me ko ba bi se me ye kan di no ya migiri ye se kosa be boa na afi hunu ba bi free na ye tima di nkomo se nipa pa na etima ye ne yonku nipa ba sa ade a then ye di nkoma akoni pesu a ye start ne ye ka bi se ye nya asem to a na obehu ne yetima wura ho yi na mo ye obo ade na de ba ne sa ne so kura ye nkomo foforo ne ni Kristo nso adi ade koronti asabi otimbo ye ba wi ase na ode ade sa ebe so ye so no ne ye busa bone kura ye ndi a e ma sa ne ma we nyina akoso anase sebita frache gidie be nkwa no wo ye musi ye betimi ndi a aye ode ne ma bi se be dom ye because we nya first time e bi asi Bartimaeus ni frɛ ne hunu se Kristo uko no watiam di na chi David ba hume mabo odana ne wase dia na menyama wase agya me pese me hunu ade wase saa na afesu ya fast start ibusa question wase papa we waye bone ne maame ne papa ana ne nua bi wase da bi so osuru agya na ne monyam beda di nti na yale we da ne so ready team condition bi ba no dia surprise ya busua bi na ne monyam ndi eno no obi busa so on de na ni fura ye tema no di uka se nyame ne monyam na we no so won kasa na enimonyam ne se emum bi ba fie bi mu a na fie ni nikapre emum no ne be ye biloni abeda na fie ne mum won timi nkasa timbes ka ba fie dia den na awurade enimonyam kro no ana ada edi no die me ebunto ye yem ne hwe de ebesi kina na fie nkonko ye nimu a maame no okay enunti nyame ya adom a epikin kan dadwoda maame dwoda brawate said your ba no no prophet Joseph Mensa Bible no kwafo beba na babia yade no firi bia ye behu ni aso anu afiri ho wate we ye Sompa Asem Mpe Nipa ebemu aba be dia dance le be sha afoforo bi sun kran se die bia ya sisi se mapo yade na beda so aye kwankokwa na ya Sompa Asem Mpe Nipa kwa akoma to ye mate dase ma me du fie na me be ye why omuna samwa ya beda se na awo mu wonsam aboso menkron no emu wonsam pa na metima ka je enya bonsam kra meka se bonsam fa de pa na wase no se emra mma kwan sa akora na usua ye de ne beto sanka ye de ne ba fidie so na nka akora ya ye kana se mu na se ben pedro asamenim onu ku nya mo ye nkokofo ana kokko no de se oye fite wa kola akora no tim se oye na ipa na ewiase no nsem no minim madam fubi ana owo sikapa ne bad boy unhwe na nhwe saade yo na edru mebi ho ma ya na ebeka enwan ma sofofo no binum sa na ebeka no eno mabu ama me utim se bebi o ka se wanante atwa na be papa tim se sika wa se no sofo no wontimi nye akwankyira kese ni ade nsu ni na ma sa ena kwaku kan se tama Yesu Kristo ko na batin yo se just ade ketewa bi no ye nenso ya sofofo ni binum eji owuo nkwa ho akomhye na okina obi bewu eno nkwa na ye keka nanka we de anka se nyankopon ye yadom na nka sofo bi tie nim se wa sofofo ho de ye nko ko ye ni nim de ebitimi ye na nka obi nso abeka ho se wa sofo be 5 ofidie so omo bo mo modin ya ye de ye rehemu se ade aye ka na ewo di nti aye ka na nka obi nso se 5 na obi beto aso ama na ye 6 a nka beboa na madamfo bi ne ba saa yaw akura ne de ba etise de wokan akura timi de se ono kwa de otimi keka ne nsachi nyina ya na efo so se opese wo kasa opese akura no okasa nti okwa yi a oso de na ko ba bi bebe okwa ye se school yen ha no yen tan ha no nso obi wo ho no ma o ha na otimi de ahomete ekasa saa na omo a
doctors no most of them say na no moka say ya mama oni nkola ni agro nti akora wo ni kwa so otena fie eso ko school na ebi bo no no on bi sa na no hometi bo wanza aba sa na bi de tese nye sebe bronsama sam de a ena ye no ma bi say bi mutimi ye sa ma etimi ye adwuma ko so akora bi ampa wo be wo no na wutimi kasa ka mama papa ni ade but wo nyini ba no na no ma teko akora se me o me na me ni di agro pa o friends are sorebra wote o ka se sorebra wote ti akase ono ankasa betima bie na no abo ne maame din ana obi din iti ya warishem yancha Cedar Worship Center pa bokonkron ne ade ene Prophet Joseph Mensa ena ya papa ya sebe Joseph Opoku ena ya papa ya ono so frantuma ya na obetran o de fa ha ya wo ho de fa ya wo iti ma me kan akoma to yam na sesebe obi oba na so yemu a ya na bi de eche bi me ka se ya me pese me bo hodin wo behu maami bia na ba bia na sebe mpredwa same no mi ne ye wo ukwa ne ba oba oda hwechem wanyini pa ye bo ne pampers ne ade ene kura no awofo no woni daso nti ya na eduru me bia nte se oba ya sebe wo ye social ye ne ni di agro ko no oba so ati ase nti ka e me dese kwa ya obusa wo se ne papa na ba mabu anso abehye ukun ani munyam se da bi ono na mo na anso na mo ye mfa santrase na yehu ekwan ye befa so na de bia me ka se celebrate safo ne awrade nti ye hwe yawo ye nko enim no ke inter school super zonas no ena ofuti ase na orofo se ye ka super zonas ya secondary school for no womo ebro nya bre ni womo easter nyina no womo die no de ye papa orofo sa super zonas no so obekọ bi na awia bebo na ahoden ubenya bia better mode na enso wonom wona wo kọ America no nyina da orofo ene se better mode bi si wo mo anu ani na better mode no kura vitamin B ene vitamin C a ahoden wo papa na true mode na wode ye better mode a ma ahoden no atumi agina saa eno nti no se enye super zonas kura no na wo fie na se opeso onum bibi dia better mode na make comfort na media ma uko super zonas ne so a St. Hubert Seminary akodabia breaking record wanya Asem ketwa 200 meters and 400 meters a new recorder ababa beda Asante member enya Asem ketwa no tiene no mete no sa no na ye mahohoho a sanse me old student o St. Hubert Seminary abrante no ohwe ye group no so ye group no ye de nyoma koche ye anya Asem ketwa anunti ye beda ye group no ase papa na ya boma baso I will say Peter Nana Kosi Sapon ye so mi group no so de nyoma bi ko lawyer Peter Nana Kosi Sapon anunti no better more to be ebebo yi papa ye ko homa no so na me ogidie kese no say the case na wo na wo Fox court okay when they get no say ko Peter Kosi Sapon e be ginam okay nti lawyer nti wo mu se papa wawu say do pa mo mreya nti ye ko ye guso say enya ono nko katacho de sidem se okokwa ye money din bim say afa do mahu na emom no aka de aka ti ya van pompo na Peter Kosi Sapon odijuma 7 years ni e kwa men kasa da nti na no me kwa ye bibi e friend hearing ko bo paper nti Peter Kosi Sapon ne ginam say onzo no no ayi chamber safu Jeffersonia nti na no ne be ginam ohun mi anoso omo na case be awonim ya obisa no so omo na ha na mcheche o sida dai e na o ka chepso senior banti omo ha ti eduru so ya fair case na oginam ni ade achese ye de ache da foforo nti chia no baby obi a no odijuma awunya wasem a behu yen yen fa ma Peter Kosi Sapon no ni wasem ma me fa chia so nkoma Kevin Afrifa ono ye me am personal lawyer okay na o ipusi ni en wasan akoy lawyer Kwaku Amankwa okay baby ko Jinu Akosi Amankwa Afrifa ne ba no ni nua anti omo no ye Ghana ni yeah so edin bi o ha wo ba emi so ye Ghana ni
na lawyer Uswansa ono so me offer ase onso lawyer kese pa wa ben ahye young boy o na se kwa no free UK ba ko sa ko ekoye ne course kakra ti lawyer Uswansa baby awo bi aya o echa pa okay ya kasi ya checha lawyer for no anwe ya lawyer for mu nyansa nkwan ne echa na lawyer krasi okay ono so free be poso na wa cha lawyer Safo Jamfi senior say na me kan senior na no me ko no lawyer mfum so wa na be ten nka cho ye lawyer na lawyer Safo Jamfi on senior the way I call the chebu si je official na na fe Obren was Obren mi watch betrase senior lawyer Safo Jamfi de nyame sa na lawyers no yes re o mo nyama yen o nyama yen da ko me wo question bi a mebusa say why lawyer che na de na won ko ye judge okay and no correct Safo Jamfi de can senior for I think so a lawyer penny yeah de oji nipa fe so I'm the lawyer otiatia nipa de yes ana tie de ma menche justice and e be chia ko justice Ejeni Boateng okay and can no a Ghana post lawyer hey say they were baba frega kese no and to only Boateng fine so be justice na menche justice Ernesto Usudapa ayo or UST okay faculty of law ochirade ho okay we form 3 e was Hubert na me form 1 what there's all the fast of the 0551931931 0551 0548 931 azuka me fidie ne mai bien comme nous twa fa lawyer for ne eche okay they grad or judge okay justice tamane o fox no odi no di dwuma ma me pa lawyer kofo he said o judge okay na him say oni komase ha 0551 0551 931 0548 931 0548 931 yenko homane so na yenko twetwe enkomo kakra senia akodai obenya hoto benya yaresa ama abehye afoforo bi animonyam ne nkran ewo afidie bi so hello majo so katachie baby afrefre udin yentie we we dey the matter Sompa we go Sompa the matter be na akira me kan say you say be about video dia no na kama Mungu muna ba no ati say to say to jam to wo ti won ni kamuji mudi bi se Ghana me tante ba ni munyam yakubo jam ba na mudi bi mudi bi se so na wo Sompa no Kenya ogina kuma Papa no ya ngaba kono na to se dewo so yeno ata bi nazo no ba he ya ko bonchi ko pa na okay hello baby afrefre udin oh me to free be my taka da wa side on no okay yentie we ya boje di India ana je akresi no okay no ko de wona na pe ndo o so e je pa so o di juma wo o manga na yin jo eti Osei Yaw Oforisuo Aboagye akresi awo kodie no police president awo kodie but so why judge o ko adu bi se tufo aye o se ayombo o so bobla aye you know maka nti amama babo bi asita ke bu judge papa so dia o so boda baso judge akresi so boda hello Jinaye. Hello. Good evening. Majo so baby afrefre udi katachie. Na me frefi kratu edukru. Yentie we. Yo, me show ibi. Me fefo na good evening.
Okay. And the was some baby. It's some of the baby and some I toss women fight. So you was about. Na mesu mi tete mu na masendi e be pili mu na se me ma producer so te. E say the cracker ke say me di e ka go car. Na me say e na sa ni emu o kwa wan jina so na me show number no ye be fro ni edi nkomo why. Okay. Hello. Baby jina you. Oh. Emi mama. Hello. Drone media na just lines no dey anoding. Hello. Baby afrefre udin. Police were only about my boy haircut and was Asem Mpe Nipa. Boy haircut, Kosialata Street, you are. What you are police will monitor program. Yame would to me, Cassie. That is Java, no, hey, Bolumba, but to my watching. Member, but to my boy, champion, Boluno TikTok. Yeah, police when you made a Yanko Jam to Media Mudima Ghana, and you have some to mind, and we have some and I can't come to me about more. The ordinary banaba or COCC. Okay. So, who be able to make a crown yard, compliment or mamma or papa and sister or Muji. Because Bible say, I didn't know we are fast the mano. And it's a wounded GPA, said be been hired. Did you cross into me, Sunny? I did Yame. Okay. Only Yame. Yame and I are Planeta, and Yame Muno. When you saw mentality and finity for being a being a phenomenon. Omo nyami bo so bi na dem obi kro nya ni background ntimi nje mo ma so fu bia na adan se pia se be ye nyankopon mo nyam be daji ntio e na aba ne sa na Oforisuo o me fa konya we na me ntia Ghana ma omu kru no mo tete wo mo ha wo mo ne nsoso omo nya kokoduro ni nyame mu do da so tia wale ase sa ma no ke bia po nyankopon kwa me o nshi omo no nshi omo den na me ntia pa me ma me ko ye badwa Obabrewa, o she program no papa. That means Oforisuo. No, okay, kwa ye badwa ono so oye me maami o, asante nintin, me maami pa. Hello. Ofi. Ye. Ofi. Ayere. Ahudi. Lele. Eja. Yes, what are you? Mami Jamo for Masam one Bishop Lumba. Now, but I suppose this and here, dear. Come up, Contribution, or she bruta, or Banner San Ignoble. Me change the basket. Over. There's the no mess, a good basket in the summer. Cannot set it nearby any page. Who says your contribution producer new for Crabbo? And young cross of Cra. Over. If you care to swatch your latte, that's a shemai. You also a Japan, and the boss party so out. Offer. Se obanya reda ye be kan se bia easy se obanya reda na ye ja anoba tan a obanya easy o na dia betimi ada udidi kra se be dia ne kra nyode na meni anu okasa hesi ane nya me fa bibia so bibia da ofa di paso na ye na bibi so wiase ti over ma meni okunu omo be shiru dumadi mo jam yesu mu ti no dia da no se dia tie bia megidi so onka na ko antu yem the other time, Sabia or different program. Said the TBano, Bibia Befana, or Familia Badu Dicano, until the papaya sano. Namadi Gagas in Nigeria, we continue to be new heavier, a bemo, but as if he. No key. Hello. Osei. And who are drinking? Oh, say Nigeria can have a you. You going to work here, but I don't think here. Yentie way. Now, of course, you. The man who committed not a yemia. Oh. And not if you go on your face wrong.
Ozi du kuri from ebo na won so free offense. Ah, ofri mu ma me no free ebo ho na papa no free Asante fence so. The road. Kwansa road no a. Na me se ko be na sa to be o dan a. E ba sa fi o kwa uno mu ntini yo. Ebi e ka sa se mi. Ti me sense o do sha den mi nti nya me be. Kachi. You come to the to one by my banwati. Oda wase. Yes, you know. Okay. Okay. Your last caller. Hello. Hello. Yeah. Can't find me. What can make you cadene de Kamekwaja? Don't put me. When ye? Oh, I didn't center Majisu. Original Bako. I say, Kafra. I mean, tell me, you can't young boys. I'm not in any also, ye. It's lucky. You bought a yes, you know, they say, well, yes, we don't get you can go and come back and not just to be getting you. Okay. In some way, how much did your mouth? Yano question. I mean, come over into what? Mate. I'll come on such a no about such a long time. Coming come, Baba, you. What? No. Yeah, that I see papa on only a last caller. Han ye de ebre no ebesi chese kra ebre na ye be kra ne sa sinsema po mente me ho ase fa beda Sompa Asem Mpe Nipa e be pe ne po masibre ne dia ma na ye se bo se akwada we na asem na ketekete obeka sa simple na bibia ye kama bibi o me nche dolapia okay dolapia sheto Vera sheto we dolapia na mechia no America US I won tafo amaye oni ni nwa toni ifura na ya fe ne yeko Vera sheto sheto papa makase ko ho wa oba ko school me so ko to sheto na do ni entron Vera mento buy one get one free Vera okay yakoi na yanchana na kwa mensemfo ewo newswame na yanchia together as one emanyina da se ekui eba yanche ne so ahokeka no kama pa antu peso obedan together as one no aba astrotef na chi ope uko aso sister cause together as one kama eku aba foforo no yanchia efu so oba meeting ya wonto no boase dede no edoso Oforisuo Aboagye me ne mapafo yakram yeko long time I'd say send your na my wife company one personal kingdom change ande saba e wo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me dia semesio kanene pa no na sa na me so ya na wode me edure na ade me nkwa no kingdom garlic bitters no benefit me benefit why oso ko to de abrewa esma ma abrente mi chuve unanti kakra na wabre num kingdom garlic bitters ene ne capsules nenya hode abre bia kingdom garlic bitters ene ne capsules Asem bia ye ho edebe no hu ama wani agise senior na my wife company one personal kingdom ginseng power capsules nti sesia mpaso aye de kingdom ginseng power capsules emani tie ni asumdie befi abrebia obabia o de pua hawo no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima enro yi wo benya bi wo bia ye ton nro bia kingdom herbal no challenger